sagot mo nam ay kenrigat when amin ko umay ko idaton ken ka Diyos ko pas pagyaman ko kinaimbag mo. Iti daytoy amin sa pagyaman, apoy awat minanumuad aton, sapay kumatad ka ikalian, nga umawat ibagiken daram. Ungat ibandog kenling Ermie, idaton mit altar anak ngon sudi. Amin naragsak lating Ermie, ikay sa miken ka o Diyos nga apo mi. Iti daytoy amin sa pagyaman, apoy awat minanumuad aton, sapay kumatad kay kaniya, nga umawat ibagi